ka ring kakasal. Patrick Jason Soto Briguel, 30 years old, taga numbers 0756, Zone 4, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Michelle Tamares Balingit, 28 years old, taga 1338, Zone 4, Daisy Street, San Isidro Village, Bacolor, Pampanga. Kakasala po King Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, King February 18, 2024. Kenneth Paul Michael Faustino Dolorito, 28 years old, taga Block 2, Lot 32, Kensington Street, Queensboro, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Ira Janelle Pabustan Gomez, 28 years old, taga San Miguel Lipit Street, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King Sacred Heart Parish, Telabastagan, Pampanga. King Bulananing Marso, Ages 2024. Angelo Miranda de Yang, 25 years old, taga Lot 2, Pearl Street, Jamesville 1, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Mary Joy Buko Season, 25 years old, taga 7th Avenue, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala King Our Lady of Sorrows Parish, King April 20, 2024. At katataulian, Mark Louis Vicera Andrade, 27 years old, taga Dolores, Macabacle, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Jolly May Silvestre Katakutan, 27 years old, taga 218 Tuliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga, King February 27, 2024. Nanuman pong sumbagal, balutamo kareting kakasal, pabalutamo pong agad, King kekatamo pong kura paroko, yamong Paul Velasco, o kaya po magsadyata mo po King opisina ning kekatamong parokya. Dakal pong salamat.
Maya payabak po ke kayungan. At yuta na po king ikaana madumingguning karaniwan na panahon. Kambeda po din ke katamong panalangin, iyabetala ding makatuking kayadwanan. Para karing kapasalamatan da ding EMDC, rempong ke katamong katekista, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Raul Kiambao, Alan Katu, Niana Ko, Chris Mandap, at Iboy and Liza Argao and family. Para po karing magmasusi, karingaldo ding karelang kebaitan, lalong-lalo na'y Marites David, at Timothy and Tiffany Biuya. Para karing special intentions da di Ernesto and Nene Ong, Arnold Mendoza and family. Dinano po sanang malagwang kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalong-lalo na Iremedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Anet Espino, Epifania Lauk, Rene Henson, Jennifer Sablan Iko. Yuli no sana banwa maligaya din kapatad tamong meyango na bie, lalong-lalo na Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Alejandro and Guadalupe Vital, Rude and Corazon Nuki, at Serapin Cortez ang magmasusi king kayapong death anniversary ngeni, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat.
Kaniting misa yabe tamo naman karing kaya katamong panalangin ing makatuking kayadwanan. Panalangin tala ding sablang sasaw at magmasabal king kaya katamong parokya. Antimuri ni panalangin tala ding sablang magdebosyon king Birhen de Lourdes. At ipanalangin tala ding sablang masakit kaniting World Day of the Sick. At ipanalangin tamo yung lubos akapaldanan para kang Renato Etok Lobo. Mitipon tamo king lagyunan ning igpa amponing anak amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ning Ginoo manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. Mitipon tamo ban pagmatusyan tayo ing kanam ng Domingo ning karaniwan panawon. King katahimikan ganakan talangin yang pon si siyan ding kay katamong kasalanan at panyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Lalong-lalo na, karing penandit, gilutan tamo ing niyaliwang bagi, tamo ayarapan at atanggap karing kay katang sarili at karing kay katang kaparang tao. Mawad tangin ing pakalulu at sikanan king Ginoo. Ginoong Yesus, nga mo kay kami, buriko, kumayap kayo, potang tatagkilan mo kami, king mamatawad mong gamat, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo nga mo kay kami. Buriko kumayap kayo. Potang emi pepabustan tagkilan mo kami at ibayo rin kay keng puso Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus nga mo kay kami. Buriko kumayap kayo. Dapot emi pepakayap ing metong at metong karing mga lalaming sugat, king biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Itumpak mo ring pakayap mong gamat kay kami o Ginoo, pakayapan mo kami, king malalam ng sugat ning pamikasala, at idala mo kami, king biye alang angga. Amen. Kaya King Diyos, King kakatas-katasan, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Kaya King Diyos, King kakatas-katasan, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Dios, ay pami, pabustan me ing anak mong Yesu Kristo, makirake, king kabilyan ding sikwil ning lipunan, at ning Santa Iglesia. At mibata king kasakitan daring sablang tao. Bustan mong akawang ismiya, banbusal mi, alang manatiling makakawani, at alang kasalanan mipatawaran. Gawan mo keng kayabe ning anak mo, taong miyayangat karing madadakurak
kapamilatan ding amano ning mamatulang pamananggap at ding mayap ng dapat ning pamipasikan lub. Iringanadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, King Libruning Levitico. Inginu sinabi na kari Moises at Aaron, nung ating lunto pa sa o baya o kalbag kimbalat ning metong nga tao, sukat na kong magsuspecho, king ating niyang lepra, king balat. Inya, kailangan niyang idala kang Aaron a saserdote, o metong karing saserdote a anak na, ideklaraning malinis, uling in sakit alinto kimbalat ng buntok, lepraya. Ing ninuman taong mi kalepra, sukat yang magimalan gabak-gabak at gut-gut abwak, sukat nin takpan ning uso na, kabang kukulisak na, marungis ko. Kabang mama ko iting sebaleyang makaya party, sukat siyang manuknangan, kiluwan ning kampamentuyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika o Ginoo ing kakong kambilan, padurutan mo ko king tulaning kaligtasan. Ika o Ginoo ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Maligayaya ing taong may patawaran a kasalanan at may panupaya king kayang kakulangan. Maligayaya ing taong king Ginoo alang atraso at alang kapamiritnan king kayang puso. Ika o Ginoo ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Kanita linapit ko keka Ginoo at pisiyag sablang kasalanan ang makasalikot kako. Ngako, ikumpisal ko king Ginoo ing sabla kong kasalanan at keka namang deyo ing beyataning kasalanan ko. Ika o Ginoo ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Tumula ko king Ginoo, tumula kayo ikong banal, ikong sablang ating malinis a puso, tula ikulisa kayo. Ika o Ginoo ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, ang tinaning ingkya kaming panaral. Kapatad, nanuman ing daraptan yu, mamangan ko man o miminom, daptan nyo ngan king ikaligaya ning Diyos. Eko babye kasangkanan king pamikasala ning ninuman, Hudyo o pagano, o ring galame king iglesia ning Diyos. Antimo ing daraptan ko, pagkapilitan king pamatulan ing metong at metong king sabla kong daraptan, para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo ing pamakitulad ko kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita.
Lintoya busaltamo ing metong amaragul a profeta. Dinatangyeng Diyos, baneng iligtas ing kayang balen. Alleluia, 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 alleluia. Kaluguran kong kapatad, ingginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, ating metong nga leproswan alinapit kang Jesus. Sini Claudia king arapana at migmakalunos siya. Nung buryanan mo, apakayap mo ko. Meluno si Jesus kaya at tigkilane. At agnanang sinabi, Buriko kumayap ka. Kanita mo rin mewala ing lepraning tao at kinayap iya. Agad-agad, pepalakwan ng Jesus, kay ba't neng maigpit penabilinan. Lawan mo, nga nang sinabi, mo pamalita iti kaninuman. Maya pa, munta ka at pakit king saserdote, kay ba't midawon kang ayin agpang king utos ng Moises, ban patunayan ka ring tao, king ika, kinayap na ka. Dapot mekoya at pemalita ng manibat karing mialiwang lugal. Ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Potang ing taong masakit, makapanawa ing kayang sakit at makakonfine niya king hospital, ewari, agad deng ikabit king ausandang isolation room. Ikawanide karing aliwang masakit, ban kanita, elamiyawa king makayawa ng sakit. At potang dadalola din kayang kamag-anak, misusulod la pamong srab, o kaya face mask, at potang atalande, manos la pamong gamat, ampon manguskus, alcohol. Uling, contagious, makayawa, ing kayang sakit. Ngeni pong dinalanta na keng COVID-19 pandemic, mas aintindihan ta na ngeni ini. Uling talagang ating sakit, amakayawa, at delikado. Inyapin pangilagantala deng taong ating makayawang sakit at mimiwas tamo karela. At nano po ing epekto na niti karing taong masakit. Natural, manandaman la, malungkot la, madidepress la. Inyang panahon na ning Ginong Jesus, metong kareng malala at makayawang sakit, yapin ing lepra. Potang ing meto nga tao, atin niyang ketong, o atin niyang sakit, king balat, ama kapanawa, agpang king utos ning mumunang pamamasa, kailangan niyang mako king kayang sariling pibale-bale. Kailangan niyang dumayo king kayang sariling komunidad. Kailangan niyang ngatamupin ngene mag-self-quarantine. Muntaya king gubat o king ilang alugal. I-isolate na ing kayang sarili. Ban protektahan nila ding kayang sariling kapamilya, kamag-anak, ampon kayabe
king komunidad. At kabang maka-isolate ya, atin niyang maragul a obligasyon, ipangilag na la, ilisya na la, king kayang makayawang sakit, ding aliwang tao. Nung sakaling ating melili king gubat, o kaya king lugal anong nuka rin niya maraton, at asa sa ganane iting tao, atin niya kanong obligasyon kulisak, bandi naneng warning, ing taong lalapit kayo. Kailangan na kanong sabihan, marusing ko, marinat ko, dumayo ka kanako, mangilag ka kanako, iwasan mo ko. Sukat ng gawan ito, ban apangilagande, at ela miyawa king kayang sakit. Inya, tutong makalunos, ing kabilianan ng taong ating lepra. Inyang panahon na ito. Uling maliban keng makayawa ing kayang sakit, pangilagande pa, lilisyande pa, iwasan, kakawani, ating peka masakit siguro dili, pandiriande pa. Inya, nanong epekto na psychologically, mababalalawe karing karelang sarili. Ing lawe da king karelang sarili, marinat, marok, at makasalanan, at paparusanala ning apong Ginoo. Uling, king pamanintindida king panahon na ito, ing sakit, lalong-lalo na, ing malalang sakit, ipektune ning kasalanan. Malala ka sakit, uling, seryoso, ing kekang kasalanan. Ban, elang iyawa ding aliwang tao, keng sakit, ampon king kekang pamikasala, kawani ka, mag-self-quarantine ka, i-isolate mo ing kekang sarili, kalalapit kenuman, at da ka malyaring lapitan, ang giyang ding kekang sariling kamag-anak. Kening ebanghelyong dimdamtamo, ing taong ating lepra, ampon ing Ginong Hesus mismo, datikyan ing adwana ning batas. Latino ki king proper protocol, linabagla king kautusan, ameramdam king mumunang pamamasa, na ing taong ating lepra, miwas siya kareng aliwang tao. At ing taong malinis, mangilagya keng taong ating lepra. Nanong gewa na ning taong ating lepra? Imbes na mangilagya at sabihan na kang Jesus, marinat ko, marusing ko, linapit niya kang Jesus. At kaybat, sini Claudia pakingarapana, mikmakalunos siya, nga na, nung buryanan mo, apakayap mo ko. Migparalampuya, uling, maninto niyang lunas, king kayang sakit. Bisang manatili, king kayang pamagmukmuk, king metong asulok. Naburing mateyang malungkot, at alang kayabe. At abalita na, king Jesus, atin niyang aliwang reputasyon. Ding masakit, pag malasakita na la. Ding iwasan da at susukan ng lipunan. Ding masakit akalupa na, ding prostitutes, ding lasenggo, ding mga tako, ding kriminal, ding mapanako at alapanyilbuis, pakyabayan na la, at tatanggapan na la. Inya, mi kapagasaya keng aramdamana tungkol kang Jesus. Mi kapagasaya kening abalita na kang Jesus, apapakit lunos at malasakit, karing taong kalupa na, sinuka na ning lipunan, at sinuka na naman ning karelang relihiyon. Nanong gewa ng Jesus, inyang akatabnune ing taong ating lepra.
at dimdam na ing kayang saingsing. Pengilaga niya, iniwasan niya, memulaiya, pindiriya niya, nga nang magkwento kay katamong San Marcos. Melunos siya kanuking taong ating lepra. Siya ay nahabag. Melunos siya. May tagkilya kapanandaman kening makalunos ng kabilian. At uling melunos siya, imbes na gumulot siya, inarapane, inatyat na yung gamat na, at tigkilane ing taong ating lepra. At nga nang sinabi, buriko, kumayap ka. At nano ing meging epekto na ning gewa ng Yesus. Ning mengi babo lunos, ning mengi babo malasakit, ning pamanagkil na king taong ating lepra. Nga ng San Marcos, kanita mo rin kinayap ya. Kanita mo rin mewala ing kayang lepra. Ing iwasan kayang lepitan. Ing pandirian kayang tigkilan. Ing pamarokan kayang kelunusan. Ulinita kinayap ya mewala ing leprana ning taong masakit. Mibalik ing sadya ng sintingan at legwan ning kayang pangataw. Mibalik ing kayang mewalang dangalan at dignidad anting tao at antik anak ning Diyos. Ngeni, ene pangilagan. Ngeni, malyari neng lumwal lantaran. Ngeni, malyari neng muli kay takarela at makyabe pa si bayo karing kayang kapamilya at kamag-anak at kakaluguran. Ngeni, malyari neng makipagparty, makiinuman, makipangan, uling tigkilaneng Jesus at kinayap iya. Kaluguran kong kapatad, king panahon tamo, aliwa mo deng taong ating lepra, ilang iwasan. Aliwa mo deng taong ating lepra, ilang pangilagan. Aliwa mo deng taong ating lepra, ilang pandirian at pamarokan. Aliwa mo ila deng ating istigma. Ating pang-aliwang taong pikakarine, aginawang matsura, ginawang kamarinayan king bieda, pamarokan la, at nung kasakit tanggapan, at nung kasakit pakintindihan, ing makalungkot, aliwa mo ing lipunan, nune pati na ding kamag-anak dat kapamilya, edo atanggap, ating peka masakit dili, pati na ing Santa Iglesia, susuka na la, at pikakarine. Nino deni, deng mesira pa nga dalaga, deng kamag-anak ameging adik, ding tutulak king drugs, ding kabalen amigdispal kung kwalta, ding kakaluguran ami kayanak king luwal, ding ayanakan ding aliwang lalaki, ding kakilalang mi kautang apilayanda, ding kapagobrang kawani karing karelang asawa, ding kakaluguran amalsinta at ngeni makisese king kalupadang lalaki o king babae. Eno susukan ng lipunan dyan, eno pikakarine ng sariling pamilya, at eno tatabi ng Santa Iglesia. Nung sa salikot tala, ela kumayap. Lalong maging mabayat ing panandamanda. Ela mibawi. Ela mipaldan. Nung mabiyaya siguro Yesus ngeni, anti kanining gawa na.
lapitan nila, pakiramdaman nila, tagkila nila, at tanggapan nila. Talnana itang pandirian tamo, aetamo atanggap. Tayra nila, at pakayapa nila. Ibalik na ing may wala dang dangalan anting tao, at iparamdam na karela, king angyang susuka nila ning lipunan at ning Santa Iglesia at ning sarili dang pamilya, king angyang ila mismo, eda atanggap ing karelang sarili at susuka da ing sarili dang pangatao at pandirian da ing sarili dang dapat, ing Diyos tanggap nala, ing Diyos kaluguran nala, ing Diyos kapilan man magbayo ing lugod na king taong makababad king kasalanan. Kapamilatan ng Jesus, ing Diyos yang lalapit king taong makasalanan, yang tatagkil king nanumang pandirian tamo, king kekatamong sarili. Eya pumayap abalita ini, ang giyang kadiri tamo, ang giyang susuka tamo, pelalong ing kekatang sarili, ingapong Ginoo, nakatamo isuka. Kaluguran kong kabatad, o yan siguro yung masanting gawan ng Valentine's Day, ami paintagon as Wednesday. Ing tune lugod, pelalong ing matbud, pelalong ing abu, king kekatang pangatao, agyo ng tanggapan. Mekad, mamili tamong metong atawong iwasan, pangilagan, pandirian, gugulutan, tatabi, susuka, tanggap. Mekad, kayari tamong menalangin, kayari tamong mikuskusan na bu. Kaya kabanan ng panahon ng Kwaresma, lapitan niya ang taong ini. Pakisabihan, pakiramdaman, at pakit tamo kaya at iparamdam ing maulagaya, uling kapatad taya, at anak niya naman ng Diyos. Lawan mo, kumayap ya naman. At kabang kakayap ya, itamo man, kakayap tamo, king kekatamong lepra. King dake at party ning kekatang pangatao, apandirian tamo, pikakarine, at atanggap. Uling, kayabe na niting tao, ingapong Ginoo, tatagkila na katamo, at tatanggapan. At ingapong Ginoo, yang tune pakayap, karing malala, at malalam tamong sugat, at sakit. Ipasyag tamong ini ing Diyos, apakayap, karing kekatamong mga lala, at mga bayat asakit. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwa tiyatu, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang nebye. Pepayta siya banwa makalukluk, wananing Diyos ibang mayupayang tutu.
Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king panisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublidang miyering mete, at king bie alananga. Amen. Kapatad, pasalamatan tayo ing Ginoong Yesus, king pamipakayap daralana king tao, at yang at talakeya ring sablang tao nga tsuking pamangailangan at kalungkutan. Nga tamong manalangin, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Ulitan tayo po. Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap kapatawaran at pamakikasundo, yaklis mi ke kaginu. Kaya bering hanggang mi patawaran, pupuryanda ka o Gino, at ngaming sasabi, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang ating lepra, karing katawan da, o karing pusura. Kaya bering hanggang katubalera, at sasawop karela. Pupuryanda ka o Gino, at ngaming sasabi, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang sikwil na ning karelang komunidad. Kaya bering hanggang matulang tatanggap ka ring tao at misusubli king karelang dignidad. Manalangin keke ka o Gino, at ngaming sasabi, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering tatangis saldot bengi king karelang lumbe at lungkot. Kaya bering may katagpong kakaluguran as sumawop karela. Pupuryanda ka o Gino, at ngaming sasabi, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering misisinup king daralanan dang kasakitan. Kaya bering hanggang makidamayan, karing aliwa at miyayangat karela. Pupuryanda ka o Gino, at ngaming sasabi, Gino, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. King katahimikan, may papanalangin tamo para ka rin kakatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tala ring sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya, antimurin. Ipanalangin tala ding sablang kapatad tamong masakit, ngening pagmasusyan tayong World Day of the Sick, at tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan at kaidwanan, ding sablang magdebosyon king Birhen de Lourdes, at antimurin, tanggapan na saning Ginu, ing kapasalamatan ding kakatamong EMDC, ampong katikista king parokya, at ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Cris Mandap, Raul Kiambao, Alan Catu, Niana Ko, Chris Mandap, Boy at Liza Argao, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubali ang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Arnold Mendoza at ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding pamilyang Bautista. Panwana no saning Ginu ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na di Marites David, Timothy at Tiffany Biuya, Lourdes San Diego, amponi Lourdes Sapno. Panwana no saning Ginu ding hanggang kapatid tamong magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, lalong-lalo na ding miyasawang Bong at Lucy Tapnyo king karelang 39th wedding anniversary. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ning Ginu ding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na ding ipanalangin tamo kaniting misa di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Anet Espino, Epipanya Lauk, Rene Henson, Jennifer Zablan Ico, Marget Licaros, Aurora Bautista, amponi Renato Etok Lobo. Yuli no sana king kairian ng maligaya, hanggang kapatid tamong mayamon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas,
Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Alejandro at Guadalupe Vital, Rudy at Corazon Nuki, Serapion Cortez, at Tingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. O Ginoo, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Dinan mo kaming sikanan at malasakit, lalong-lalo na karing kapatid ming Mikawani, Pauline Mialiwang kasangkanan. Sa upan mo kaming tagkilan mila naman ding pusura, pangkanita, kumayap la at kumayap kami naman, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako, tingkaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapali, saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kekatamo mo'y kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Owig paming miglalang, gagampanan miya iting pamagdaon, bilang kapamintuan, king kekang amano. Linisa na kesana, ibayo at tayran, painturo king alang-anggaming kayablasan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya ke kayo, At keka antimuri, yat nayo ring pusuyo. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning dayana ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak king kekang Santa Iglesia, ban maging metong laig pa, antimonong makanano kayong metong ika ing bugtong mong anak ating banal espiritu. Inawos mong maging balayan mo, ban purian ing kekang kabyasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawa ng Kristo at karinanan ng banal espiritu. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, king alang tunang dang pamamya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kaping banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana retingayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyen ng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan.
Daptan yu iti, bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darahom niya keka, iting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layo ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening ipanalangin mi at gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluwan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, king kapamilatan ng Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Karing penandit pangilaganda ka tamo. Karing oras pating sarili tamo, pandirian tamo. Ingig pa, tatanggapan na ka tamo. Tatagkila na ka tamo. Bilang pamipasalamat, kaya abe-abe tamo yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kay kaming talapangabos. O ginuming Kristo, as inabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. E mo saba balikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. At ngeni masayatang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad laring mayawos magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot yagkas niya nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa, parati kaya sanang mitmong danup manaya king tinapening biye, ipagkalumoy ti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklo ko pong pasibayo para karing kaya katamong kapabaluan. Kunem pong daratang Miyerkules, umpisan tane ing panahuna ning Quaresma, kapamilatan ning pamagmasusita mo king Miyerkules de Ceniza. O deta pong kaya kayong palaspas sa Papua Ibie, maliaryo pong yatad king parokya. Ila pong gamitan tamo king pamanguskus abu. At kalupa na po ning balo tamo, paga nakakumo na ing Ash Wednesday, aldone ning pamag-ayuno at pamangiling. It's a day of fasting and abstinence. So, obat po gagawan tamo ini. Bangka nito, pilinan tamo ing mas maulaga, ing mas importante. At nano ini, ing kaya katang relasyon king apong Ginoo. So, potang maranok tana, buring-burita ng gawan, itang akasanayan tamo, sana pagnasan tamo ing apong Ginoo. At nipalapit tamo kayo, inya makapangadi tamong mas malalam at mas personal. At deda pong atitipid tamo, kaya katamong pamag-fasting, ang pong abstinence, halimbawa mo, eko pa mig Starbucks, eko pa mo mig mall, detang atitipid tamo, etala po savings. Nune, parala, kareng pakakalulu. Lalong-lalo na, detang burita mong saupan. So, inya tuglong-tuglong la po deting disiplina. Magayuno tamo, mangiling tamo, ban mi palapit tamo king apong Ginoo. At potang meging malapit tamo king apong Ginoo, maging kaugali tamong Kristo, ating malasakit at masabal karing aliwa. Pota pong observe tayo ito, kilub na ning 40 days, at Easter time, mi bayo tamo pangatao, mas kaugali tamong Diyos, mas kaugali tamong apong Ginoo. O ito po yung para sana din kakatamong Lenten journey. At magumpisa tamo po kapamilatanan ning misa at pamanguskusabu. Kaya di po king parokya at tamong adwang misa, alas 6:30 na po ning abak at alas 6:15 na po ning bengi. Karing kaya katamo pong chapel, 10 communities at intamo naman pong misa. Hopefully, ma-post la po ng kakatamong Facebook page ding schedule da ding misa. Kingaldo mo rin pong ito at intamo pong second collection para king alay kapwa bilang saup tamo at pami pasalamat king sakop. Pasibayo po, dakal ko po endorse Manyawad Scholarship Grant king college, king sakop. So bilang pami pasalamat po karela at suporta king programa, sana maging generous tamo king second collection ng Ash Wednesday. At atintamo naman pong kumpisalang bayan. Dada pong marine mangumpisal ka na ako, samantalanan tanay ting pamikatagon, baan makapangumpisal ka rin aliwang pari. So timpong 5 paring muntakeni, deng pari po Bacolor. Ang po metong nga pari kaya ni King Assumption, nem pong March 5, Aldoya pong Martis. March 5, 5:30 in the afternoon hanggang alas 7:30 na ning bengi. So samantalanan tayo po ini para makapangumpisal tamo. At nemo naman pong Holy Week, tintamo naman pong kumpisal bayo ing misa. So samantalanan tayo po ing Quaresma, ban makapagbalik tamo lub king apong Ginoo. At den pong tatagon king Parish Pastoral Council at Parish Finance Council meeting, at intamo pong meeting ng February 16, aldo Biyernes, alas 6 na po ning bengi. At den pong daratang nga Sabado, February 17, gampanan tamo po ing pamagmasusi king World Day of the Sick, alas 6:30 na po ning abak ing misa, kaya rin na po nito ing pamaglanya. So, tipunan tala po rin makatwa at masakit ang malyari pang bipunta kaya ni king Pisamban, bangka nita ipanalangin tala at tanggapan ding sakramento na ning banal pamaglanya. Deda pong kaya na ka na interesadong tumagon king Vocation Day, nene pong daratang mo namang Sabado, February 17, whole day ya po. Makibaluta na mo po ka rin kakatamong leader kaya na kan. Pasibayo kung biranda kayo,
king kakatamong Lenten Recollection, king parokya, panimuna na pong among Jasper Sanita. Nene pong February 24, aldo Sabado, alas 9 na po ning abak. Dakal pong dakal, salamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginu manatili ke kayo. At keka ang timurin. At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantane, ing banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat King Diyos.